turikai i he mea korotolahi kure kai na kautolu i horakākoi. I he whengamare koini, utawange ia ke whanau, ke whangamapuna o Kilifi, te mo Maria uluki lupe mea, uluki lupe tea mea. Maro sotia. Kau kore ni jamakele ni kaso ni kapu ni whahoko atu ai i hala koele. Tua moe tua tumea ukalo ukala masana Kulau moe wailo au e mutupuro kai tukuroa e te lau tuatoma. E goka moe fetumu pe hako koto ta kaua. Kai tu benua ke u whawhako matahi atu kei alo e tahi oku te aua. Ka wapukirangi kama more ana. Kama fua mai mua o pangai ke whakakato atu ai ki whatonia tuani. Ua ke ia e loto wharanga he manatongo una loto ki he fumakela na vengono si are moto. Moe ngai ai whakapulai o pangai e watan. Tau hiko e o matua sima koen. Utai ukikau ea ki e sola vengono ka koe o matiaki o e kore sini. Pero a uiho pangai, pe taine tau po ou, sisa, urukinu petea mea, SM. O moe whamanatu, o e whanau, o e makapuna, o Maria Sopesio, pe mo ki whirea. Takabulang ko pinipilea ko e whaia ko ia i he kore sanere ni he tautahi o walu ki ua whimataha. Pena te ui e apia ko ua whmawha ki ua whirongo furu. E tai tau bou si tau liu petea vea. E whaia ko ia e apia ko ni tai o walu hiwa ki he tai wai waua. O mau no Master of Science in Church Management pe mei he University of Villanova i Amerika. Tone rotong ngau komisiona i Jamaica. Betul ngau e ampilau. Na i teu bikina o toro o tamaki o nau kahau ia piko kelana korisane. Pea komaila mivea ma katea takau, Patricio vea, Emile vea, Risi, Cristina, Sani da Motelo, Sane vea, tukau ako tuku katoa. Komaila mi na ne totau i he kohaloto ai tau koen, koe presenia o tau tuku o tau e partaha ke walu nima. Ana ngata e ne whaifatongia ki se mai wafe o fumafa. O katea veana e whaiako i apia kone tau tai mai batoru, e tau tai wai reiwa. Tau maa monika ni svea, koe matabure lahia mo e taksi o korisanere, e tau tai wai wanima. E fuk mo e makapuna o kirifi de mo Maria, o lisa Maria Takau, e matabure lahia ni koe taksi e tau uafe o fulu mataha. Pea mo ulukinu petea chiunia, nani matabure lahia apia kone. O kirifi de chiunia, koe mokuna pe moea o kirifi de mo Maria na e taksi e tau uafe o fulu maua. Ia honi o fiesia pe, whanau, kapura manatua, Maria Sopsio vea mo mailan vea, o na tō tau e ki whamere. Ko e langi tauru mai whaiatua ke ki whamete tuan, ko whaue mo whawhasi e pirosa nere vea mo e akutu. O whakatau mua be, e siuperi koula, o tau maararia e aon.
pea whakahakaia e lata se lui pa mei he koro kakala. Ka taere une whahoko atua ki whameite o Ilena Vea Junior e taha peo e mga puna. Ki teke, ki taurungan, o whamanat koe whengo ki banga tamano, malo.
Koma ola iheri kile whanau kuna Filipi diamo Maria ulu lupetea pea. Nemo chokoni nau taunga panga tamano ai tekeki. Okore